Өнөөдөр энэ scary энд гэмт одоо. Тэгээд энэ дагуу найзтайцыг тоглоно. Тэгээд кодага яахгүй бол байж та. Cashier. Entity ялах хэвээр. Одоо tutorial асчих заяа. Skip tutorial гэсэн. Оо байхгүй. Чи нөгөө нэг шинэ болохоор тэгээд байгаа. Амар хачин зүйл болдсон шүү. Нүүрээс нь олж зүгээр ингийн гэж бодоод тэрхгүй. Заяа. Тэгээд Here comes your first customer. за одоо энэ энгийн үн заяа. Wait for the customer. Welcome to your first night shift. We're really glad to have you here running the grocery store. Bag the customers. Thanks for taking the job. The take a moment to review the customer's information on the computer. They either quit pretty fast or just disappeared without notice. But I'm sure you'll need to ask the customer to verify their information. Зүгээр энэ зүгээр дараагийнх нь The customer's answers match their information. Complete the transaction. одоо чи дараагийнх нь скин уулах заяа. Hey, look at you. You checked out your first customer. Great job. Just keep that same energy going for the rest of the night and try not to overthink things. Here comes another customer. Wait for the customer to come to the counter. Bag the customer's items. Take a moment to review the customer's information on the computer. Ингээ хотлоо яриад нүрэн амар ч юм байх мол Press these buttons to ask the customer to verify their information. мэдгүй би унгаагүй The customer is wrong about where they're from. одоо энэ буугаа Customers that answer questions incorrectly are doppelgangers. doppelganger мэдгүй Make sure to also look out for weird-looking customers, as well as incorrect names. Pick up the pistol and shoot the doppelganger. Use a mop to clean the goo on the floor. наата яа энийг хогийн савлын Now, throw the body out in the dumpster outside, behind the store. Hey, you got rid of your first doppelganger. Nice work. It was a little messy, sure, but you handled it like a pro. That's enough for your first night. Head to the bus to complete the shift. Квота гэж яддаг штэ. За. Ингээд 50 юутай болохгүй л байхгүй шүү. Hey, welcome back for shift number 2. You actually made some leftover cash from last night. Congrats. You can use that to buy some things from the supply shop. Go to the order screen and order an item box. Am I too? Nope. I'm not. Ингээд refill Pick up хийдэг. the item box and restock a shelf. With my turn. Perfect. So, Quick heads up on your paycheck. After the company takes out the quota, their share, whatever money is left over is yours to keep.
You can take that extra cash over to the supply shop and buy some cool things. It's basically bonus money for being so good at your job. Anyway, I'll be going now. Just remember what I've taught you so far, and you'll be fine. Good luck running the place. You got this. Зүрхэн заахан болсон шүү. Зүв. Үгүй зүв. Зүв ёр гэж. Зүв. Майдаа. Энийг алчгүй. Мумэдч. Би зэрэлчи. Ямар чи заавал. Зүв. Зүв. Супер. Шин. Эргүй. Наата хура. $16 таах юм байна шүү дээ. Ой, ихний юм дээ шүү дээ. Энд дээ шүү дээ. Та нэмийг аваад байна зөө. Тэгээд та нэмийг дараагийн стак дээр шүү дээ. Мөнгөө яахгүй болохгүй шүү дээ. Бэл ийдгүй бэ. Бочта байж. Окей. Бэлээ. Бүхэмсэд дэрнэ. Do you think Beatat? Машин. Гоё. Нохой. Тийм гоё. Энэ тоглоом тэгээд яах вэ? Үгүй тийм л шүү дээ. Rivals тоглох уу? За тэгвэл нөгөө чиний автоволоп тоглох уу? Тэхүү. Destroy Grandma Baba.
Энэ саяны тогтоом байлаа гэж. Мен тайкун лэтгш. Гэрэлт одоо чи тоглох уу? Дости трип. Амтын тоглох. Нэг тоглоом тоглоно. Хитүүл. I hate go. Тэнийх тоглоно. Нас гоё. Я угадал. Нэрхтэл.
Яасан. Гоё дуртай. Joker. Intero. Earth.
Хөгжил тоош хөгжил. 저거 좋다. 그렇지.